Chief Minister N.Biren Luchingba Council of Ministers Singna Tongadaba helicopter Yadabadagi Semnakhre Jiribam the Pangtokadaba Thoramama Yaunaba Chief Minister N.Biren Luchingba Council of Ministers Singna Tongadaba helicopter Yadabadagi Semnakhre Jiribam the Pangtokadaba go to village 2.0 Yaurunabagi damak Chief Minister na Kangladagi Tongduna Satkadaba Global Factory gi helicopter Asi Chief Minister Yauna Council of Yaraktabane Kudakta Engineer Sing Kauraga Semlaba Matungda Chief Minister gi Khongsat Pung Anirom Thengthana Jiribam gi damak Imphal Thadokhe Taseng badi ayuk pung 8 minute kuntrada Imphal Thadokadaba du tangai fadana ayuk pung 13 minute kuntradage Jiribam gi damak Imphal Thadokhe The Manipur Hills Areas Autonomous District Council Bill 2021 ase unconstitutional and unofficial oiba document amane Sarkar asi lo na yadaba thabak tawbada tuminna yengduna laiba made miyamda minamba laingak amane o joy The Manipur Hills Areas Autonomous District Council Bill 2021 ase unconstitutional and unofficial oiba document amani haina Manipur gi senior politician Okram Joyna Paumi singa unaba amada phongdokhre ngasi kakwada leiba mahaki mayumda pangthokiba paumi singa unaba amada mahakna hai bill yaufam thokpa masak sing yaude maram sina masi kanadaba che amagumbane laingakna singmi singidamak aphaba bill ama semada pumnamakna punging thogatle adubu maram chadana apangba siba manba mawongda bill semi haibade chingmi amasung tami anigi marakta akaiba lakane Maram asina bill asigi matangda singi silinaw singnasu hena nunghutna nainabiyu haina mahaki maikaidagi appeal tawkhe The Manipur Hills Areas Autonomous District Council Bill 2021 unconstitutional and unofficial oiba document amani haibasege maram chapchaba khudam piraduna mahakna hai Hill Area Committee Manipur Legislative Assembly na Constitution ki Article 371 Sigi makhada Bharat ki President na thokpa order The Manipur Legislative Assembly Hill Area Committee Order 1972 asige Para Section 4 Clause 2 ge makhada order asige Schedule Matter singda mari lenaba wafam sing khana nainaduna resolution lawba ngambagi sakti lai madunatana Hill Area Committee na bill ama semlaga draft tawduna puthoknabagi sakti amata laite Constitution gi Article 208 ki makhada The Rule of Procedure and Conduct of Business in Manipur Legislative Assembly gi rule singi matunginna House na Hill Area Committee da refer tawraktaba bill amata Assembly Secretary na Government of Manipur da forward tawbagi sakti pide Hill Area Committee na draft tawba bill amata Assembly Secretary na Government of Manipur da forward tawba yade Assembly Secretary na House Hill Area Committee gi proceeding sing kamdongna phongdokani amasung thamgani haibaga mari lainaba rule khara laidi haina mahakna phongdokhe Mahakna hai Constitution ki Article 166 ki makhada semliba Rule of Business ki Rule 39 ge matungina state asigi status ek regulation and statutory rule order and notification na chingba construct tawbada administrative department singda law department ka consult tawgada bane masigi Rule 42 gi matungina submit tawbase law department ka consult tawgada bane Rule 42 gi matungina legislation ama semnaba entity tawba masung puthokpagi matangda Chief Minister da submit tawbade law department ka mari lainaba singna tawdrabade submit tawroidabane aduga Rule 43 gi matungina legislation adu consolidated fund gi expenditure tawba darkar oirabade finance department ta consult tawraga finance memorandum ama thoklaga cabinet council da submit tawgadabane loinana Rule 45 ke matungina law department na bill aduge tentative draft prepare tawraga mari lainaba department aduda ihan hana thagane maram pumnamaksina taklibade handaki bill ni haidibase unconstitutional and unofficial oiba document amane asigumba document amabu Manipur gi Chief Minister na unofficial oiba document ni haina logi matungina laukthokuna lairibase lobu khongauna bane sarkar ase lona yadaba thabak tawbada tuminna yengduna laiba amade miyamda minamba laingak amane hairiba bill asida yauriba wafam sing ase yamna sensitive oiba issue ne Maram aduna state asigi governor na yamna thuna mijang changbiduna state asida lariba phurup singi marakta matam kayagi mamangdage nungsi chanana laiminaragliba sigi phibamda akaiba lehendanaba sinbiyu haikhe mahakna hai kanagumba bada bias laibagi wafam natte laingakna constitution gi provision sing ngaktuna Hill Area Committee gi interest Hill Area gi miyam gi yaifanaba bill ama puthokduna
लो अमा सेंबदा करिसु यतनिंगाई ओइदे हाइखि इकोनॉमिक ब्लॉकेट ना माल पुबा गाड़ी कया लमखांग द पंदुना लैरे इरोम मैज्राउ सोशल यूथ क्लब ना काउंटर इकोनॉमिक ब्लॉकेट के सेम साबा लोइनख्रे मणिपुर हिल एरिया एडीसी बिल 2021 पास तौहनबा ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर आठसुमना तालिबा डिमांड असिगी मतंग सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा था असिगी कुनगनी थोइदगे मणिपुर की चिंगी मफम सिंगदा मतम कक्तबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट चथखिबदगे मधुकी चैथेंग हौजिक मियामदा फंगबा हौरे नेशनल हाईवे सिंगदा चथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिना नेशनल हाईवे नंबर 2 दा लाकदबा माल पुबा गाड़ी कया मणिपुर यौसिलकपा ngamdana लमखांगदा हिंग यारेकनरे लोइनना नेशनल हाईवे नंबर 37 अमदे 102 दसु मणिपुर मियामना नोंगमदा संगदबा याद्रबा पोलम कया पुरकपा गाड़ी सिंग पंदुना लैरे पनबा याबदे आसुमगी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी खाइमिनलैंड दोंगेलना मतम कयागी ममांगदगे आसुमना तांदुना लाखिबा डिमांड असे लैंगाक असिना थबकतो ओंथोक्त्रबदे था असिगी कुंदा स्टेट असिगी चिंगी लमसिंगदा पुंग कुनमरी की टोटल शटडाउन अमदे था असिगी कुनगनी थोइदगे मतम कक्तबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट चथरगनी हाइना लाउथोखिबा लैरबने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी ना उननबा खंगलकपदगे आसुम आनसम केएसओ अमदे आसुमगे फेडरेटिंग यूनिट सिंगे मिहुट सिंगा चीफ मिनिस्टर गा लुचिंगबा लैंगा के मिहुट कांगबु अमगा उनदुना वारी सानखे वारी सानबदुदा यानबा मत पुरकपा ngamdabadage खोंजंग सिंग अदु मखा चथनबा फिरेप लौखिबनी हाइना आसुमगी माइकेदगी फोंदोखिबा लैरे अमरोमदा चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा टोटल शटडाउन अमदी इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिगे मायोक्ता काउंटर ब्लॉकेट तौरगनी हाइना इरो मैज्राउ सोशल यूथ क्लब ना फोंदोखरे क्लब असिगी नुपी लुचिंगबी सिंगना फोंदोखिबदा चिंग अमदी तमदा लैंगाक अनि थोकना लैगदबनी हाइबा वाफम असे कॉन्स्टिट्यूशन की वांगमदने बिल असी पार्लियामेंट की थाकता खनगदबने असेंबली सेशन दा खनगदब नत्ते मणिपुर दा लैंगाक अनि लैबा यारोय हाइरिंगै चेरक असिदा चिंगी लमदा हाईवे ब्लॉकेट तौरिबसी अथुबा मतमदा हंदोक्तबा तारबदे तंपाक्तसु मियाम पुन्ना काउंटर ब्लॉकेट चथगनी हाइरे स्टेट लैंगाक असिना मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 1971 असे पार्लियामेंट की एक्ट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ना सेमदोकपगी पांगल लैते हाइना फोंदोकलिबा वाफम असे मियामना लाना लमजिंगनबा होनबनी हाइखिबसु लैरबने हौखिबा कुमजा 2008 की अक्टोबर 29 मणिपुर लैंगा के सेक्रेटरीट लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स ना फोंखिबा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेजेट नोटिफिकेशन की मतुंगिना एक असे मणिपुर एडाप्टेशन ऑफ लॉ ऑर्डर 1972 की मखादा चनहनखिबनी हाइना मयेक सेंगना पल्ले मसिगी तुंगदा हाइरिबा मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 1971 असे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ना हौखिबा कुमजा 2000 दा हंदोखिबा लैख्रबने मरम असिना बिल असे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ना लौथोकपा ngamde हाइना मियामदा लाना संदोगलिबा असे खुदकता तोकपीदुना स्पेशल लेजिस्लेटिव असेंबली अमा कौदुना एडीसी बिल 2021 असे अथुबा मतमदा पास तौहनगदबने मसिदा मणिपुरदा लैरिबा अचुम्बा पांबा मिपुम खुदिमकना खोंजंग असिदा मपुंग फाना सगवटपियु हाइनसु फोंदोखिबा लैरबने अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतजरी।